frere hari kintu tubashaka ikintu yego ahubwo imbere ko nakubwira reka dutume ico kuno nakare nari nyotewe reka wewe sereva we mudumu yego bosi dai Trafise yo Fanta, Sprite, Coca, Citro, Viva, kagira Beshu na Baju na Amstel. Okay. Genza receipt. Namwe tubazanira iki boss? Zanira aranje ngiyo nyene sito. Bikanye. Sawa sawa henge ndabegazaniye. Burya rero mon frère. Ndagenda kubwira. Kwisuye hari ibintu babaza. Ariko nimwe bari karata. Wombwira ikintu baje kurusha ikindi. Ikintu cya mbere mbona mbaze kunshikire cya mbere n'uguhemukirwa kabisa guhemukirwa nicyo kintu cyambabaje cyane ashingabo wese icyo bacakubaye uvuga nko bizi ari umuntu yasubiye kandi kukwesukro wasubiye kandi kukwiba burya rero ikintu cyasonda bamara amakara kandi sikiri wa mukobwa tukunda binamaze iminsi yitwara ari twara ukuntu itabereye kandi igihe cyose cyose ndakimo umukobwa kuri umugabo arakugora ibisi umaze iminsi umbwira amakuru y'ujya mukobwa buranye n'urukundo nyene atakunda ibintu gusigurira gusa ujya mukobwa arakugoye amaze iminsi akugora sana hanyuma rero utagize kwihangana ntacyo umuntu ashobora gushikako vyo kabisa urazi twatwe tuvuka ruguru urazi abantu baruguru niyo bashwana barongera bagasubirana ega ukihanganye niyo hoba mu rugo ibigorana byama byabayeho ariko ni kwihangana mu rukundo nyine kuko burya uza gusiga uramurorera Ntabishikanye boss. izi fano zikuye kuri bracelet mvuye mu Oya nabanje gutegura nyene hajya bisa gutegura. Zugura yakibikanye neza Mugukanya. so murakoze Ego. muko nagana kugira rero burya naje no munsi kugira mpamagara wa mudemu ubwo kweri ava kwemera kuza kabisa bari mwabivuganye yaraza aze tuvugane nawe wumva arabikwemerera kabisa ndamukunda sana ndabizi kabisa ko yagutwaye umusore yaciye ashika sava ura Kumba sinokubasha namaze iminsi ngwaye nico kuba duca habaye none sheri tamere sana mara sinagwa ama uyu petit frère reka twigora turabona cumi oya nakubwiye ko turi 10 bari hafi n'abandi batatu batari hafi ndari hafi Pasanda kula kuti. Ni bofera. Reka turafana. Wo pima. Azare kimabo cyariyo fantastic. Kenzo ni sitro. Sawa sawa. Hano mbarakomeye. Oya, sima muhe. Mwanya. Akayamago? Batari barakomeye?
bose barara ariko bambira kwaye bose nabwiye ko nayo maze iminsi ndwara ntacu ama mon frère uyu yitwa Krista sina keza kabisa ana ko arigize upusu acha baje nje bituma gikunda sana njyandere imbere Krista acha ibintu byose ni Krista umutima wawe waragiye kwa yarawutwaye frère birana mama nukimwibuka aya mama none mama yamari mama mama bari mama kabisa we muvyeyi none mugabo rero acha wewe mukuru wanje waramutwaye umutima kabisa acha mu masaha 28 akuvuga ngo mu manuka amasaha 23 ahubwo sheri none nakubwiye yuko mama gwaye tuzogenda gura ryari azoze tujane hirya yejo oya yamureke nacu arizi ko yoza tukajana hirya yejo kuko nanjye nzoja kumuraba mama ibyo ni ibintu byo gutegura kuja kuramutsa umuvyeyi nawe urumva ko atazi kwizeyo bamwe tuzotegura tugenda ngabona arizi ko atari mama atari wewe umubitegura ahubwo ni twebwe nka mama niwe yo kwitegurira nk'umukazana naje no kwitegura urazi nyine ko atawugenda kuraba mabukwe nyine utabitegura uravyemeye kuzomubera umukazana sindi umukazana wiwe uzombera umuberseri none ndavyemeye ama sheri itsinda gwamura sikindi nanda kweretse umuryango urazi imbere n'abakubwiye usana mu byabo kona abantu nabagabura nawe jya hora wibaza ko tuvukana njya ntituvukana abo tuvukana n'abandi tarabona sinakubeshe bari abafrere kubera ko tuzanye imyaka kandi bizinasi yacu kuri wanjye yakoranye umutima mwiza mwese babanye amwicisha cyamutambone wabo kandi niko abavyeyi batwigishije yantangaje ko no nkuyungira ikibazo sinaje kubitura bakinye ya ntacu uzamenya bose none tuzogenda mu cinatse ama shiri tsinda guhamagara sikindi urabona ubushize kutavanye neza nifato wifashe imbere y'umushitsi kandi byitwa ko ndumukoresha wiwe yari yanezerewe niyo mpamvu murashimye yuko tuvuganira hagati mu muryango twicare kiya kibazo ntibizosubire kuba nico rero nyamukuru nagombye kukubwira sawa urakoze nakumvirije kandi wakoze no kunyereka umuryango ndabishimye ariko rero ikibazo gihari ni uko nyine ndire surprise ndagwaye urabizi ko nawe amaze iminsi ku miti nabikubwiye ubona gute ibyo bibazo twabibika tukabyumva n'undi munsi ariko ni sawa numva ari byiza ariko kubera iminsi yose wama ofisi impamvu runaka iyo si impamvu navuge ko ngwaye nacu genda uryame ukunda gusabye ntari baje nabagaye nahimba no kunyereka umuryango ariko kabisa numva ntameze neza kwanza reka ntawe vraiment kumva bari sivyo kamaye kabisa tubagire telefone bese okay merci fana na ya maji